kuri wa mbere Papa Francis wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yatabarutse ku myaka 88 y'amavuko. Ejo ku munsi mukuru wa Pasika Papa Francis yagaragaye nyuma y'igitambo cya misa cyabereye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero wa kabiri i Vatikani aho yatangiye umugisha. Inkuru irambuye yateguwe na Adams Kwizera. Ku isaha isa 1:45 nibwo hamenyekanye inkuru y'itabaruka ry'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Ku munsi w'ejo nyamara Papa Francis ubwo hizizwaga Pasika yatanze umugisha ku mbaga y'abakristo bari bitabiriye misa ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Roma. Omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sancti. Amen. Gusa Papa yagaragaye nk'uwari ufite intege nke ndetse byanumvikanaga mu ijwi rye. Cari fratelli e sorelle. Ibitangazamakuru by'i Vatikani byatangaje ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yapfiriye mu rugo rwe rurahitwa Casa Santa Marta tariki 14 Gashyantare. Nibwo byatangajwe ko Papa Francis yashyizwe mu bitaro bya Agostino Gemelli nyuma yo kugira ibibazo by'ubuhumekero. Nibyaje no gukaza umurego nyuma y'iminsi yashyizwe mu bitaro. Gusa nyuma y'iminsi 38 yaje gusubira mu rugo rwe i Casa Santa Marta ari naho yaguye. Igitangazamakuru cya Vatican News cyatangaje ko ibibazo by'ubuhumekero bitari ibya none kuko mu mwaka w'1957 ubwo yari mu gihugu cye cy'amavuko cya Argentine yabazwe igice kimwe cy'ibihaha. Papa Francis yari amaze imyaka 12 ari umushumba wa Kiliziya Gatolika nyuma yo gusimbura Papa Benedicto wa 16. George Bergoglio wahisemo izina rya Francis wo mu gihugu cya Argentine niwe papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'Uburayi kuva yajya ku buyobozi bwa Kiliziya. Papa Francis yagaragaye nk'inshuti y'abakene ari nacyo cyatumye ahitamo izina rya Francis nk'urugero rwa Mutagatifu François d'Assise waranzwe cyane no kwita ku bakene ku buryo bw'umwihariko. Papa Francis kandi yaranzwe no guca bugufi aho yahisemo kuba mu icumbi rya Sainte Marthe aho yabaga wenyine agakunda guhura n'abakerarugendo benshi banyuraga i Roma by'igihe gito ibintu bitabagaho mbere ye. Urugendo rwe rwa mbere yarukoreye ku kirwa cyitwa Lampedusa ahura n'abimukira banyura mu nyanja ya Mediterane. Arakoze cyane Adams Kwizera. Papa Francis Imana imwakire mu bayo.